Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hakasngi rakhe yakasngi yap jung Tirot Singh sim bala pynlong daka BEY Academy kabla seng haus nem hajar khat miau badminta kladon kumba Henry snem LP school hutang ai kawe ka potish pang Tirot Singh usiem nong kla adu menta kanam kapa ka jing shilun kum klawat yata kari udah kentan wala pareng terba belai reyaki ula kentan ujiet pensyong apo bendi ben getan yata kari kadu katwai sopan penkut kun kari tongen rekut penpun nuksa pelalam lenti Tirot Singh usim jungi kulishpun Kublai api isong kenor berdan buram keketang junga kadai bakdan berbanyang ngesong kelas 1 nak ke school BEY Academy ngan pulih ya kapat cui sapang usia Tirot Singh kawangan yat kisni kipur nagwai unang pet ikapur dan hangkan usia juni uyam ulat nakabenta kari kublai sibun ya pibara makartang inang kam langki kongkram ada school hasil keras LP school maka masuk kelas 1 tang penjelasan ya bisa pang Tirot Singh usiam nang klau hadu mentaka nam kapau daka jins lurkum klawat yala kari udah klem taj wala pareng terwa pelat Henry yaki ula kentaj ujet bensang hapa bendi ban am dietat yala kari kado kadwai shwa ban penkut kukuan kari tongin raikut ban bunuk sabla lam lenti Tirot Singh usiam jamni Messi bun Pisong kenal badan buram kaketan jangan iya sisa rekedi ngasong ha kelas prekeji Madana ka school BEY Academy ngapilih ya kapatru sapang Tirot Singh deha ulang baken kasyang kambang berjuat ya ubi laban ban hendak kunggulan kublai sibun. Everyone, my name is Clara Dikruswanda. I study in class 1. The name of my school is Maula Presbyterian Higher Secondary School, and I will recite a poem on remembering a hero, Tirot Singh. Better die as an independent king than reign as the vassal. The immortal words of Tirot Singh's ear, who chose to take on the might of the British and sacrifice his life defending the freedom of his territories. I salute the hero of Meghalaya on Tirot Singh's day. Thank you. Pibara ngagutang andi bangkit bak linda masilang Malay school has secret head boys LP school ngapulia kelas KG and I happy minta yang poetry Tirot Singh usiam nang klau Tirot Singh usiam nang klau haduk minta kenang kapau daka jisler kum klagawat tiala kari udah kelentai ya kilang din nuksau ai yala kari ban iet janai walai ya isya dinjat jong tangin putra place 1 kan jonga
ada ipuan pengen rejak sang kelas PKG nak kelas nursery kan boleh ke poetry tidak sing mesti maslur ula IT banjiang nyada yalah kari hadu orang wai ya ke krok daka betul banjok kena wat apdan jing bacing dan jar ukloi banjang mansa bisar uhon banjak kumsiam lai lut wala kasnam na ugantut kublai sibun badan buram keketang tengah kedai ipaya berskam sundar Masang kelas studi dekat sekolah BEY Academy dengan polis kapatri Syapang Tirot Singh Nuk Tirot Singh udah iam jengi orang dajat kiblai uklawat danam ukun dap senrang imai kublai sibun kublai tapi kisah kenal badan budak nggak ketemu warna bonamnya tak ngasang kelas 1 BEY Academy ngan kuliah kepada Tirot Singh Gus em yang ngejat pendria Tirot Singh kelawat jong kari ya jingyap salia utur ya katma wakajat berukan lak luat serta ko kiparari yang teli ban buat usah yuk keluar kari Tirot Singh kublai si hajar muak di bawah ya